Tala whātu tala whōla Radio Samoa i le nei tae au, usimail whaafonga o tala o le nei asolulu. Ua whaamaonia ai vai le siaki o le koviti o se tasi o le ainga, o le tangata whainga luenga lea na mua i whaamaonia lo na siaki o le koviti le pō le aso sā. Whailoe le Minister o le koviti Chris Hipkins o lea na vave o na toi whaia lo na siaki. Ai mo le tangata whainga luenga i no fuanga o whaanofo e se ai i lato mai fafo, le whaltali malo lea le Grand Millennium, ua manino nei o se tasi e kilingi i lea whaltali malo, ma olo o whesilingia pe whaafewhea o na ia mawaina le vairusi. Paule no fuanga na asia le tangata whainga luenga o whaamaunia, o le supermarketi lea le Countdown i Stoddard Road i Mount Roskill, mana tāpuni ai mo sina taimi ana nafi ai whaamama. E toa lima tangata le ainga o lea tangata whainga luenga, ma o le isi toa tolu e neka te volato siaki na maua mai ana nafi. Whaamaunia mai foi, o le ele i o le whaasolonga o tui mo le ainga o lea tangata whainga luenga. Ua whailo mai ai le whaatona sila le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, o le ua mai a whaia umatu i lua al koviti o lea tangata whainga luenga, ma e whaamaunia lona siaki, e le i atoa le vai aso talo na mai ale tui lona lua, lea e whaato a mauti no ai, ua ulu ma o ngā le vai la au e pui ai mai le koviti. Sau no le minister, e lo i eisa tūlanga i ono va ai i le sui o la asango la pata inga i le taimi nei. Ua talo sanga le uni o loo tū mo tangata whainga luenga a le whaltari malo le Grand Millennium e ilo le tūlanga saunga le mu ma le soifua malo loina o iai i lea whaletali malo. O le Grand Millennium i Aukilani, o le nofuanga o pito i te lele o loo whaanofo e se ei tangata taunu umai fafo, ma ua toe whailoe nisi o i lātou sāno nofo i lea nofuanga e tūsa matala le tio ni usila e le i whaamalo sia le whaonga o masks whaapea le vā maisi tangata i le vā leo tangata whainga luenga ma tangata o loo whaanofo e se ai. O loo whesilingia le soifua malo loina pe whaafewheo na māue le tangata whainga luenga po o le kilingi le vairusi ma o loo tālia pe so enga le genome sequencing pe so ta i malito avalu lea na whaamaonia o whaanofo e se ai i lea whaletali malo. E lo iei ni tūla whono o soli o i loa e le uni le taimi nei. Peitai, o le toe wha i loa e tangata sa whaanofo e sea e lea no fuanga e tali tono ai le uni e tatau na so e sue po o le whaatala lea ua mafua i o na afia lea tangata ngalue. O le awhai ngō fie matau ngō fie le awala e la foi tūpea i lātou o ngā lulu e ngā luenga whaavaitaimi i o lātou a inga o whaamuli mai. Iso enga e o atu le whaase fuluma le lua pasene o totongi o nei tangata ngā lulue e whaatolo na lafo i totono le masina i o lātou a inga. O le neipolo ke tina ngā lulue to o lua i le vae ngō whe malanga inga ma le mtanga luenga le vai fafo. Whaatasi ma le au nanga tūtu o tasi a Apello Services. O se awala tali tono le malo, o le atu uai le faitalia i le tangata ngalue, pe a mana o whaia ni ana sau whanga i alu i le super, ma i le vao le tolu se lau tolu se fulutala, ma le wha se lau wha se fulutala, le tupe totongi, e la foi tupe le piriota o ngā lulue ai i nei. E se mai le whaafai ngofie, ai o se awala fo i o loo launga ta sia ma tu la fono ni usila, e puia mai ai tupe elea. Ta ua mai fo i lea su enga, e o atu le fitu se fulu vans tu mui le taimi e tasi, e a ngai no fuanga e tala foi tu pei a ingo tangata Pasifika o ngā lulue whaavai taimi i aso pei, ma o se tasi leo i tu e tali tonu le malo o le awha mama a vengai. Ua ave e sea nei au se talia lana sa na tapu waife malanga inga i New Zealand, o tapenanga nei au se talia o talia pele alo i o le whewa isa o loto ma New Zealand. Reporti o le Herald, o le suinga le awha atangai tangata au se talia e o atu le se fulu wha aso o nofoi au se talia i Asia New Zealand i le taimi alu atu ai le whaai unga New Zealand o le asa o loto le taunu umai au noa ma le tau wha nofo i sea. O le se fulu lua masina tālu ai, na whaiai au se tālia lea tapu ma mo o miai lo wha tālo sanga i le malo. Mo se wha tangana i tu uai au se tālia, pei tai o lea ua leto e mo o mia nei mo New Zealand. O nei tape nanga umalo o wha tali umai le aso no Aperila, lea o le afafonga mai ai el pale mio New Zealand Jacinda Ardern, se aso e a mata whewa isa o loto ai. Talafa ai o nei tae ao, o le tausanga te alu ai le tausanga o pito i maua lunga leo tupe wha alu o tangata kiwi i ta alonga whai tupe.
E ui le tele o ngā luenga mau, lockdowns, ma le tele o fesuia ingo le COVID na iaini usila le tausanga te aluai. E o atu i le lua se lau limas fulu lua miliona, tupe whaalu i totono le kuata, ma ua whaalea o ngā ina ile mawalunga na whaamawina le tausanga lua fe mal fitu. I whaamaumaunga ua whaate ia ile matanga luenga o Internal Affairs, o le tolu masi na whaaiwina ia te sema, le ana tele na whaalu ai tupe i nei te alonga whai tupe, o ni whaamaumaunga o lo whaapopole ai e le o whaate ia ile polisi le Problem Gambling Foundation, Paula Snowden. Talanol tai au manuia nei aso.